Aku cak mak beliin cape baru kuah. Ya, makasih ya, Mak. Ya mak kan sudah narimo pi sawah kah. Jadi mak beliin cape cak. Ang yo kayo. Mak beliin cak seorang beli hadiah mak. Tumben lo mak dia mak. Lah dia Mak tumben-tumben aja kok ada dia rungu-rungu ko nah. Satu lah mak yang mak ni. Ya yo angga le mak beliin cak. Pelek auto lah mak. Ya di mak balik. Apa lah nunjan? Aku nya pelek ASR tu mak. Jadi pelek ko teragak dang. Ya. Dah balik lah cak. Tak ciek aku balik dah mak. Pampek balik mah ban auto kan ampek. Ampek baga. Cica sen cieknya balik ni Mak ni. Tu nak dia Mak nama dia tu. Iya jadi an cak mak beliin tu an cak lah balik. Dia nak gitu konsep orang balik pelek auto dah mak. Pelek auto tu ampek sekali balik orang beli ciek dah. Tak ada cerita dia cak boleh bisik sama sak pada sekali lewat balik kemarin lihat. Ciek tu malah bantu